Hello mga Inday ug Dudong, I'm Michelle and I'm living in Sydney. Excited na kaayo mi because we are gonna watch the Pretty Woman musical. Katubitang Pretty Woman walking down the street o ni kanta. So nagpuyo ko di ari sa Sydney for 2 years na. Actually, nurse ko, din part-time business owner, Babaje. Ako ang business, so if you wanna check out Babaje sa Facebook. So anyway, kanino abot na mi! So pasulod na mi diari, excited na kaayo ko. I told my husband we should arrive a bit early so we can take pictures. Makalingaw man gud ning musical no kay talented jud kaayo sila. Kanang live singing baya niya, mag-dance pa jud niya, acting pa jud naa na jud sa ilaha tanan. So I want to share a secret to you guys. Actually, mo jud ni akong dream. I really love to do this like a musical or Broadway shows. Unya kay wala man ko'y talent sa singing ug acting, ang dancing gamay itoy mga pang-zumba lang na level ba. Unya baga pug kog nawong so okay ra pud pero mao lagi ni wala lagi tay talent sa singing ug acting. So di jud ta kasulod. So man siyang bar area, dayon pwede na din ka mag-picture-picture if you want, then you have to grab some drinks tapos na sila merch pod kung gusto ka. Okay, so galinya na mi karon pasulod sa amo ang stall or doors. So there are different doors depending kung asa ka maglingkod. Actually, I got the ticket. So I told my husband, "Oh, I got us a front row seat." So naadyo ta sa front. O niya ako husband kay, "Oh, sige, okay. Ana ra pud siya." Abi niya naara mi diri sa ubos pero nami sa loyo dapit. So natingala siya, naglakaw mi paingon sa front. Siya, "Asa di atong seats?" So I said, just wait, magwalk pa ta kay ini atong seats." Sus na-shock siya kay second row man di ay mi. Ano siya, "Ha? Second row di ay ta? Wala lagi ko kabalo." So I said, "I told you that we're gonna be in front." Ano siya, "Wala man ko kuan mo o jud in front jud di ay kaayo ta." So kanina malik na mi, so mo ni siya ang half break na may break sa after 1 hour kay 2 hour show man siya. So namalik na mi sa mong seats. Guys, maka-amaze jud kaayo. I definitely recommend ko namo sa Sydney watch Pretty Woman. Kani siya ending na ni siya na Naomi, Pretty Woman walking down the street. Amo na ni siya. Nanayaw na mi tanan niya nagkanta-kanta nag Pretty Woman. It's really worth it to watch, Jude. It's entertaining and they have great talents, I'm just so amazing amazed by their performance, talent. amazing It's just singing. amazing. It's lighthearted. It's something that you will truly enjoy. Keep dreaming, keep shopping, and never settle for less than the princess treatment. Please click like and subscribe and see you to the next vlog. Bye!